Pli titilite, la yon pa chou nan. Mise mizik sa aret vey mesi. Mise foun mizik ki gade konsal kaze. Bout de la travay mesi, kiat, seret. Ma kore do original, fek zami, pap ka plase men. David ou nou yivli, zaten nan yisi. Yo, kasak ge yon bayan koutou lou nan bayan la men. Sak gen a fwe. Sa kon touske sa men. Yon problem min. Sak ge yon fome jesu yon babon men. Ha? Ki ba yon mwen shop? Yo, wè mbak nekele tog mafya min. Tok sa yon se gen, mise fek pinan zon nan, mise ba problem. Yo, misi bon madam mwen fwe. Ki es sa mise fe? Vanessa yon ba pa. Vanessa, mise brem Vanessa. Yo, trafe mal min. Koman explike pou koman fe pou Vanessa? Tek misi mbezi fe. Koman reaksyon wale fe te pya? Bonjour, men wale fe te pya. Bonjour. Yo, sa kou mwen cheke kebi, misi baka jè kou a mwen nou papa. Yo mga jè sa pou, wè. Fete misi. Map jè sa pou. Wè, mwen sa mwen selman wè koum de kè manje. To ap koum kounyan. Wè, ma pou kak debouche sa mwen. Kak kè manje wè. Ales, yo. Tane mwen, wè. Mwen telman dache pa mwen ni gade mwen souke tet li. Wè mwen kal nan la mè mimite. Mwen fe bay son deja? Sniper pou lè mde oubliye nou. Yo, bon misi deja. Tok mafya misi. Tok mafya mwen koun misi. A motel nan mwen wè falisi. Sakal. Mwen li mwen chel, tout la mwen chel. Oh, mwen fon misi. Ye, mwen tel nan falisi. Mwen 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 fwe. Mwen jè sa mwen kak kè manje chak jou. Dan. Mise blok nan blok nan misi. Ales, mwen jè sa mwen fwe. Bal kas tet misi. Ye. Mwen gen mbara pou le jem mwen ala. Mwen fon tet misi la. To a kat kè manje pa an jet. Mwen fè misi met demi sou li. Oh. Gad wak mwen konen misi. Gad la vya nan misi. Pagwe mwen pou van. Gen bala dan ni. Me. Wak misi kama ba. Wak misi kama ba. Wak kote gam. No ke mat misi mes. Yeah. Yes. Hey. Sam fela. Ang pungong la.